Audio Jungle. Paralog sachisin pat ka priang so bhaya phi sagane ka jing kai tonic solfa lengba kane ka channel. Lakumba arbanai tam ai ngam sem layo porsyu ban upload video namar ka jing bon kam. Wat ngawi ai mo paralog. Mentangan peteng biang ya kane ka jing kai tonic solfa. Hakalanong katsan sakmat ngalapan iya ka standard skill of pitch. Hagane kanong bakan rumenta ngan hikai ya ka inverted interval jong ka course intermediate. Agarpat ya please sobha ba pin ya subscribe, share bat ya like ya kane ka channel. Ya mentangin ya sedang no. Kalanong kat riu kalong sepang ka inverted intervals. Tika ka jingmut inverted interval. Ka jingmut inverted interval ya ka jingkeng interval ya ki ju ki not sianeng bar sia rom lane sia khmat bar sia din lane sia kamon bat sia kadiang la khot ka inversion of intervals. Batia ki kerteng interval la khot inverted intervals. Tiba si orang kot no inverted intervals kemut ka jing penkela kompong ya intervals. Kini harum kide kinuksa. Upi 5 kabumut u perfect fit sianeng ukelano sia u perfect fourth sia rom. Nangka u major third sianeng ukelano sia minor 6 sia rom bat kiwei don arja kirukom penkela ya ki interval kabaningkong kajing penkela ya ki ju kinut sianeng bat sia rom lane sia khmat bat sia din lane sia kamon bat sia kadiang kini harum kidei karukom penkela jong bomenekong. Tong ini efek ya kane kerkom penkela kebaningkong. Interval note, interval degree, number of semitun, interval names, atau inverted di penkela, interval note, interval degree, number of semitun, interval names. Interval names kemudian kerteng. Interval degree kemudian jingjingai na way unut ha way unut. Kebaningkong do re ka kiu do re tagemut kayo interval karena arsemitun yo ya interval name dan major second ya dalam penkela ini peding yo no do re long mut do re syarum lane re do hai sianeng baik do ti la so fa mi re mi fa sol la ti do tiyo katno nyo interval si mitun mi kane ka kerteng kalau ka minor 7 tagemut ba une u do re sianeng u badon interval mitun balong major second ka kelano sia kane ka do re syarum lane une ure do sianeng kabami nyo terbang si mitun maka kelah ka minor 7 takene ke baar do ti keneru kede terbang kadon si semitun mat kede ka minor second dan 8 kelah pada kelan aka major 7 kinut pada pia do hai sa uti hai do ti ka kiu atau une do uti medium ho do medium mut ti do ka hiar tiga nyo interval hatway semitun tiga ka major 7
Tagamot uni u minor second u kelah u major 7. Nah tagan ke balai do mi ke kiu, do re mi kadon lain terbal, kadon sau semitun baga keteng kolong major third. Dia napan kelah pada kakala major 6. Dia unut pada ukulan akumno do medium umi lo kumut do mi serum. Tarane lane mi do hai mi do seneng. Dia kalau henriu interval fra semitun dia keteng kolong minor 6. Nang tagan pada do tila kahiar gane do la kumut serum. Do la do tila lai tengmu kolong lain terbang lai semitun di kolong minor third. Di napan kela pada kolong no do hai sia u la hai kumut kiu. Do la do re mi fa sol la do la ne la u do kahiar. La so fa mi re do kadon kadon riu interval hendai semitun kami keteng kolong major 6. Takemut ba uni u minor third u kelah u major 6. Tiga ne pada do re mi fa do fa sau interval dikri san semitun kami perfect fourth ke keteng perfect fourth. Dia dapat kelah pada do fa lo kumut do fa serum. Lane fa do hai seneng. Kalau san terbal nyu semitun perfect fifth. Tengmut u perfect fourth u kelah perfect fifth. Nah tahu ni do so do re mi fa so san terbal nyu semitun udah perfect fifth. Dia dapat kelah pada do sa uso serum. Do ti la so lane so do hai seneng. So la ti do mod so terbang san semitun yo perfect fourth. Mudu perfect fifth pula perfect fourth. Nah tagani la so fa mi la so fa mi la mi serum. Sau interbalik ni san semitun keteng kolong perfect fourth. Dia lapan kelah pada nono la mi seneng. Latin do re mi seneng. Lane mi serum. Mi ren do ti la. Kalau san terbang nyu semitun keteng kolong perfect fifth. Tagamut perfect fourth ukela perfect fifth. Natang ne kabakado. Solati mulai solati kakiu so ti lain terbang tulang sau semitun ketenggelang major third delapan kelah pada ulung no so ti serum so fa mi re do ti serum nane ti so hai sejelang ti do re mi fa so ketenggelang riu terbang fa semitun ketenggelang minor 6. Kemut u major third ukula major akula minor 6. Desakan mau baya une unot uba sele ngadiang une udo medium udo high udo medium do high do medium la medium so medium yakini kiong root position ane urut haba khila ekene ka inverted interval kan kam suk kipi kelet suai gane pechuaya gane lada nang ne dore ka kiu hang ne gede banhiar no do re lo kan ya hang ne do ti ka hiar hang ne pade do hai ti hai ka kiu hang ne do mi ka kiu hang ne do mi lo ka hiar kata do la ne do hai do hula ka hiar ini ka eno do
hai seolah hai ka kiu. Thì kum ta berkoi une do fa ro kiu hane do fa lo ka hian. Do so ka kiu do so lo ka hian. Lami ka hian lami hai ka kiu. So ti ka kiu so ti lo ka hian. Te kata ka de ka kam berpensuk ban sung thu kum no ban pen hia ban pen kala ya ki terbang. Lada ka kiu hagane ka root position hagane gipan kala jadi ban hiar no. Lada hangne ka hiar hagane gipan kiu no. Te tani pada kalau ka weipat ya gipan kala. Kemut kala no namar une udai sadin une sakmat. Tagamut une uwano sakmat une uwano sa din. Tang ba udai ban kiu. Te une ru hangne ka hiar une sa sakmat te hangne kulana sadin tang ba ka ban hiar. Kini ru kumjo. Te pihabat kain bahasa ki interbal tang so pen inuk satang ini. Dorek mut wai ar hangne pio ar. Hangne pada pio nyau mut akumut do ti la so fa mi re nyau dane re mi fa so la ti do nyau. Ta sa une ru do fa do re mi fa sau interbal ini do fa lo uhiar akumut do ti la so fa san. Pada kiu pada fa so la ti do san. Tesakan mau ba u major second u kala minor 7 u minor second u kala major 7 u major third u kala minor 6 u minor third u kala major 6 u perfect fourth u kala perfect fifth atau perfect fifth u kala perfect fourth. Ini rukumjo perfect fourth u kala perfect fifth atau u major third ukla minor 6. Jadi kedai kata jing pen kela kabanikong. Tong ni pej mentasa ka jing kela kabaar. Kabaar ka weipat ka jaji pen kela ya ki interbal kalong da kwasu atlen plot sisemitun bat dak ba minus sisemitun dak ba penon kam daki chromatic notes. Formula kalong kumne harum. Major terbal lada minor sisemitun pio ya ka minor terbal. Minor interbal lada minor sisemitun yo diminish interbal. Ya ka perfect interbal lada minor sisemitun yo diminish interbal. Ya ka perfect interbal lada plus sisemitun yo augmented interbal. Ya ka major interbal lada plus sisemitun yo augmented interbal. Bat bakadu ya ka minor interbal ada plus sisemitun yo ya ka major interbal. Tongin pej ya ka nuksa jong ka ne kejipan kela ka baar. Kene kedai ka nuksa jong kejipan kela ka baar. Ka plus bat minus sisemitun na ki interbal bala ay lupa. Kene ru kedai ki interbal notes, interbal degree, number of semitoons, interbal names, atau gini gede ka kala inverted atau interbal notes, interbal degree, number of semitoons, interbal names. Di meneng lah lihat ban itu ya dak jong ke major bat ke minor dengan itu nama tan ban meneng lah lihat di major pedeng tho da udah kraw um batkat ba minor pede tho da udah grit m de dak kraw ko mut major da grit ko mut minor ta galong jong um to te gene ko beningkong do re ka q ka don ar terbang mut ka interbal of second ka don ar semitun
tingyo ika major second. Te hang ni pelapan kala hang ni meneka formula hang ni minor suah. Tinggi minor na si semitun mudo ra. Te do ra mudo re de asemitun te do ra mud ulong na u re ural si semitun te la sim no si semitun kalau metang si semitun. Te kadon an terbang bat kene kedeka minor second. Terbaar fare mud lain terbang lain semitun te kedeka minor third. Te kene rungi minor na si semitun te kemud ni ada uri te une mene kiu nai mangi kiu pede wi hang ne ra hang ne une ra hang ne. Kene pede ka hiar ba minus unde ben ada ora ni minus no wi. Kemud ada fari te lain terbang asemitun tinggal diminish second. Kene ke balai pede fado sound terbang tagadon san semitun tikede perfect fourth. Minus na ikene si semitun kemudian no fadi kemud une udi hane fadi tagadon itu sound terbang sau semitun bat kedeka diminish fourth. Nah tagani pede do so kiu tagadon san terbang tinggal semitun kedeka perfect fifth. Te ladangi minus no pede ni ai no hang ne ke tang bai uso ni ong sa ni ong ba do ba te san terbang do semitun tinggal diminish fifth. Te lalu mini formula ro dapatkan mau pi ba ladangi minus ya kene ka major tinggal minor ladangi minus ya kene ka minor ni yo diminish ladangi minus ya kene ka perfect yo diminish. Sakene pede ngilapoi hakaji plus na do nang ni do fa kemudian do re mi fa do sau terbang san semitun te perfect fourth. Te ladangi plus pede ni at no ni do fi long ki san terbang te kemino ha semitun la plus semitun te kedeka augmented fi. Kenero plus hang ne li ini fa la ya fa sola lai terbang so semitun juga major third hang ne peding plus no la li ci semitun kedeka terbang third hi semitun ulok san kedeka augmented third. Hang sa kenero mi fa terbang si semitun kedeka minor second plus semitun ni atno i hne fi yang at terbang asemitun kedeka ka major second. Ti kene ka bakado miso kene kiu miso te lain terbang lai semitun te kedeka minor third te lain plus semitun hang ni yo si lain terbang sau semitun te kedeka major third. Second mau kene ke pertama di chromatic notes atau plus atau minus dengan tekan mau biasa sin ada minus ya ka major yo minor ada minus ya ka minor yo diminish ada minus ya ka perfect fourth perfect fifth yo ka diminish maka diminish ka khabari deka minor atau minor khabari deka major. Terus plus pede plus maka aku mentet kham ha ya perfect semitun maka kham ha ya major semitun te hang ne mudofa tingira plus semitun do fi te bikin hine te don bang si ne ko semitun te fi aku mentet fit
dati plus ya ka minor root hiyo major. Ini ko minor hiyo major. Ini kada terjimpan kelai terbang haka mentah ke baar. Ngay batu sutu tentang ini siwang ini penduk ke way pat ka video keblai sibun keblai si hajang.